siêu vô phong à Yesu lo Yesu lo Mali Ibai, Zugina Nam
Mam, lewa. Omar kay sa supo. Ya, lelei. Ke lon melo ngalo. Ngalo se pepe. Ya, saulo se kama como el escape. Ave mai. Is there anything else? Le ai paunga. Okay. I'll be back. Ya. Lay out the key. Hey, Hey, how's it? you alright, Ty? We have to. Just gonna go do a fuck off for Mum. Okay. Hey, do you want anything from the shop? No. San, wala tuwal tato ainga. Tamalilei palongo upo uman fayat. Tau pasanga faya onga. Tau mfai awal fa bai tele. To anga fai lau tutalo ile tua ya so. Ao man po. Le fa tasi le tua ma oe. Tato pese. Alo io fai vai a manu ia. Aua e te loto vai vai pea o mai fai na ta. Lua te wha atasi ma le atua i so o se ala e te uia. No ua tali ia e whalongo mai. Ila une upu o le a whai. Ia e no fusauni awa e te solo muli ila o whai unga ua whai. O le lalo langi nei e tumu i mea masi e te le whao so songa e vai vai ai o langona ia e loto tele awa e te fefe aluma le fia fia lo uatali e manuia. Alo ia vai vai a manuia awa e te loto vai vai pea o mai whainga ta Natu mama, I loi matau lo tina. A o e folau I le vasa loa loa. E whainga ta, o e malua I le ainga nei. Loa whawhine se alofa whai le lei. Ta ai e se lau whala. Se le aluga fa malo si mai se io I le taununga alo io fai vai a manuia aua e te loto vai vai pea o mai vai ne ta lua te fata si ma le atua I so se ala e te alo ye yo faiva e rulu maka folau lo fa moe moe awale kaua ye kolo loko ye manga ku lo ku ile muri papanga ama ku ngai ainga ai mai se la la fanga mofka kalo kapua I fa lo lo le ala awalo savalinga nge ku ye lo vai se maa lo se fa lo le lei ile au ngangi ama papa fa ku nga e fai mo e ku ai mangule fa nga malanga fa lo le lei mai manga ku alu ma mo ngai kama ku au ke fefe lo ku ke le o le lupe le afalele ki ke ele fili ki ke ele pia kamo e sapo le manguia ko anga le loku ko anga kakalo awange ngalo la kuspa ia oi se sona te awa ki kangi ke makaula ile ku le langi fa amaro si o ele koa kaule kaua mo samoa ia wa ke nga fa ku anga ke o loko malo anga ai sa ka fa ko fa ia ku yo fa yo ka wa
si ufofonga Yesu lo vala Yesu lo vala If what to however Yesu lo vala Yesu lo vala Until mana on savali ese Liu ese maia to my Yesu apa mai Oh au te Yesu lo vala Yesu lo vala
ia fa talo fa tu le pa ia mal malu sio tato wa tunu fa pena ona malai fu mai ni tai a fo ia soifua lau lelei ma soifua maua ia i latou uma fa pena ona mafuta mai ia e hala li tatou po kalame le ususeu ma le lope i lenei tai au fou fa foi le inga le tatou tapa au sili le langi ona olona alofa ma lona anga lelei ua ia taʻitaʻina mai ai so tou soifua ia ao se ola vai foi o lau au nei ia e tautoina lo tou paia ma lo tou malu ia e pei ona masani ai ia o te iloa ua tea foʻi le tu ia altoina ia pena fa foi ia fa polo mal fa sang ia i tato tapa au sini le lan ia i tiu te mga luenga foi fenga i le ni tai au a o nei la tai au ia e pe ona masani ai fia foi le au na tu ina tu foi ia se tusi ia mai le afia pa ia le atua ia fa amalo si ai tato le nei aso ia ele ngata fa manui ai foi lau sunga lo fa pena na e mai mo mai ia ele ngata ia si o matou au fainga luenga nei i fale lau ni nei a o le tatou faamalosi la po le fiong pa ia le atua ia mo i tatou le nei tai au mo mai le tusia i Isaia lona ta upu e 5 a o lona fai upu e 1 o le au fai tauina faapea ia o tou sa ili ia Yehova manu o maua o ia o tou wala au atu ia te ia manu o lata mai o ia amen ia o tou sa ili ia Yehova manu o maua o ia o tou wala au atu ia te ia manu o lata mai o ia amen ia o le whaamalosina mo i tātou le nei tai au e pei ona tā ua foi tu se Isaia ia o le perfecta le atua ia sa ia toi whaamanatu ia i tātou o se fangu foi mo si o tātou a tunu sa moa ia i te bai taimi nei o lo tātou a whengai foi ia ma le tapunia foi o tele o nisi o vaenga o nei lau langi ia ona o le whaamai o le COVID-19 ai o toi whamanatu mai e Isaia le nei tai au ia o tātou sa ili a Yehova manu a mo o ia o le tūlanga le tātou wala i foi le nei lau langi ia tātou ti wha moe mea uma i lo tātou watua amen ia o mea uma tūlanga uma tātou te maua tātou ti wha a fo i li inga i le tua o le nei tai au toi whamanatu mai e tātou ia e aua ona tātou sa ili ia Yehova ona o tūlanga uma ia i le tātou wala i foi ia po a tūlanga tātou te whewa ia i tātou tiu te mga aluenga ia o le lalo langi nei e alua uma aya e sa ili ia Yehova ia i taimi nei ia mantua le nei o le taimi nei o tātou ia we are in the grace of God o le vai taimi nei o lo tātou ia i le manuia o le atua we are in the mercy of God o lo i tātou ia i foi ia i lalo foi o le awa lofa o lo tātou atua e le nei nao le vai taimi nei ia since we are in the grace of God since we are in the mercy of God we need to seek God te tau tātou sa ili ia Yehova manu o lo maua o ia e au foi e tātou wala au manu o lata mai o ia o whamanatua a Isaia nei te i ua o le taimi o toa sa o le atua ia au tātou tau mamao ma le atua ia pe o tūlanga ia whamanatua o lo tā ua foi le Isaia e ono sifuru o fai pasubu mai au wai whano le nu male malo ua le mawhai ona au na ia te oi ia o toi whamanatu nai ni tai au ai o le fisini a ia tūla i mai who is God to you wai le atua ia te oi amen ia whai mai tā vita God is my healer God is my deliverer God is my strength God is my restorer He is my hiding place God is my shield and my hope amen mai tā vita o le atua o le whaamalo o longa o le atua o lo malosi o le atua e wha atoa ia te au o le atua o te malu ai o le atua foi o lo utani tā ma o ia foi o le ola tanga amen ia whai me whai Isaia God is my everlasting Father my refuge from the storm o te o lo ola tanga mai taimi o le matangi mai taimi o a wha o a wha o whaafita auli, o a wha fo i o wha o sosonga, o a wha fo i o lo tamu whaile file le peti ei lo soifua a o se ola fo i o la wauna.
ai fe mai isa ia ia o tatou sa ili le tu ili taimi nei manu o tatou maua o ia ia o tatou wala au atu fo ia te ia manu o lata mai amen ia ai fe mai o ani God is my friend, he is the love, he is the spirit, and he is the living water, amen ia o fisili na ia o tatou fisili ai pe ia so uma. Who is God to me? Who is God to you? Afa pea lau e sila fia le tali o le nafisili. Ia, o le tatou whaamanatu lai ni tai au. Tatou sa ili loa i le atua. Afa pea o tatou e mautinoa ma o mautinoa. O le atua o le tatou o le tanga. O le atua e wha ato atoa i tatou. O le atua o lo tanta. O le atua e whaamalo lo i te oe. O le atua e te alo i pe e te lafi ai. Mai tele o whaafita uri ma vese o neila lang. O te tau loa lau tatou sa ili le atua. Amen. O tau loa tatou wala au i le atua. A wa e pea no ta ua fo i tu sia isa i a whamai. E whaatafu na ina le nuku mana malo. E le mawhai ona au na i le atua. Amen. Ia, e sio tatou atunu sa moa ia neitai au whaamalosi na mo oe maa. Ia e au ia i tatou. Ona tatou sa ili ia i au. Manu o mo o ia. O nau fo ilo tatou tapa au siri lang fia fa longo mai fo im fa fonga mai ia o tatou wala au watu ia te au tatou sa ili tu fo ia te ono tatou mo le o manuia o fa mai le fiong pa ia le tu au tatou tatalo au tatou sa ili le tu ma le loto ato ono tatou mo le amen ia fa manuia te ina ia lau fa fonga ia ile fiong pa ia le tu au tatou faita wina le tai au tu ina mai fo ise fe au mo oi mau ia ele ngata ile o tatou fe ngai tu tenga luenga o le nei tai au fa mania mai le tu fa tau inga na fia pa ia tu mau pia ia te ia le vi inga nei se ia o fa va la tai na tu ia stato pese fa ma wa lunga ina i pia le vi inga le tu mo le amata li o tu tenga luenga o le nei fo iaso. Father, we're finally here. This is the day we've been asking and fasting and praying for, and so we're grateful that we've made it here. And so, Lord, we commit this day into your hands. We ask that you will strengthen our hearts, strengthen our resolve. So we really pray for courage, Lord God, on especially the ones that we'll be singing, Lord God. You are our joy. You are our inspiration. You are our source of strength. You are everything for us today, Lord God.
Ia, toi whatala whātu pa ia malu si o tātou wātu nuu. Ia o mō mai whaasala launga tū sa wātu. Ia mai le loa pei tau la tu tāpō kalame. O leo su seu ma le loa pei ni tai au whatala whātu pa ia malu o tātou a inga. Ia lo pe nao na mafuta mai atu nu e mamau. Ia e mai se la tō uma wa pe nao na mau mai ia le tātou live le nei tai au. E le ngata o lunga o le tātou page o le Facebook page. O le loa pei LGN Online Samoa TV tala lasi ma Samoa Radio tala ave ale ngata i lea o lunga o le tātou Paul Kalame o le YouTube po le YouTube channel lo ia i le loa pei Samoa TV Mr. Ngango Music and Radio tala ave ia ale ngata i lea o le tātou leiti o le Simple Radio app o lo pena on whaafonga mai initial pa ia lo malo le atu nuu ia malunga o le tātou website www.loapeitvradionews.com ia e pea ona maali e fo ia fatunga fo ipo upo le pese wo tato manu ma lo ni nei tai au onor tato ali fa o Yesu Kristo amen ia fa talo fatu ilai ai nga malava o wo pa nga mala Paul Kalame ia fa pena na ma futa mai ni tai au fa talo fatia pai fal niko good morning from Brisbane manuia ngaluenga God bless ia fa malo atu fo i lausunga fa tai ma futa mai tato Paul Kalame ni tai au ia o Nina Kose do penana ma futa mai ia i tato po Kalame ni tai au ti wai tui sa mau ia po tai tui sa mau ia penana ma futa mai fa talo fa talo po Kalame do se malo pe ni tai au fa nia Tina ma futa mai fo i lunga tato live ni tai au tupe pena ti etwale ia o sui tupe timu ma futa mai fo i le ni tai au ia fa tai tele faftai tele ia de mafuta mai malefu mai fanunga lelei ma lo le soifua maua ia ele nga tai le soifua lau lelei ia o tou sunga ia nga tai le pa ia malo sio tātou atunu ia o mafuta mai ni tai au ia e fia fa ilo atu ia lo mama futa i tai au nei ia ma le uso ia Greg Sam
ia o whapena ona tui mai fo ia lona tau au ia e fia mafuta tu foi ine pa ia ma malu si o tātou atu nuu o lo whapena ona mafuta mai nei tai au malo sai fua lau lelei lau sunga Greg ia atala fatu le mai mo wa fonga so tātou atu nuu ia le ngā tau tono sa mo nei ia au atu nuu mau ia me lato umum whai ona mau mai ia le pasalau o tātou ala leo ia po tātou ala ata foi o le Lower Bay Global Network ia e whatalo whatuai lau whionga mulio ia e tu sa ia po kalame mātangofie ia o whautu ina wapeo leo seu ia ma le Lower Bay ia whatalo whatuai nei tai au ia sa o lei ia whatalo whai peore o pa ia manu malu le atunu o pena o mo mai tātou whasaulonga ia e tā ua ia tātou wha ia tātou whatalo wha nei tai au e ni se te fia whatalo whai le nei tai au ia moni lava ia le whafisiritu mai fo i lau whionga mo dio pi watalo fai i ainga o mai tono Samoa i o ainga i le moteli sala fai i ngā teilea i o nei lava i polu ia o le moto whiwhianga tutuila ma manua nea watalo whatuai nei o ainga i tutuila ma manua i ngā teilea o Amerika o New Zealand o Australia ia lato malava o maua mai ia le nei a whasalonga tātou wala leo nei ia ele ngata i lea rau whionga mudio ele whangalawina whatalofa mo le ainga salabi o lo mwhaiona whanono manu ia awa fo ia se manuia so tātou atunu ia tātou no mai le pini whamunianga whain mo tātou atunu e ala lea i le leo o mai o le whaamai o bevese ne te de lolangi ia peon mena fi whatalofa tua e lātou ia lātou fo ia pitola au ele whaingofie ele ngata i leo matua o lo whaia ia le whaiva o le tapua i mau ia mo tātou whanau ia a o tātou o le whaivai i wala au ngau whaiona wala au ina i tātou te ngalui ia wafo ia le sailinga manuia ia mo tau singo nei o tātou ainga i sa o lei lava e whatalofa tua i nei tamā mātutua matina mātutua ia o lo whapena ona whatasi mai la tō mauta malawa ia o lo tapua ia ti ute mga luenga o si o tātou atunu ia pepena ta ua ia sunga i whawhiangainga ia i lātou o lo tau suina le upofola ia mo whaamanu ia ina ni anganga ale ngā tai lea ia iai se suinga mo kātou ia al tai au nei ia o lo whatalo whamai ia le sunga ia televise sua ia maleifua mai whanunga lei i ni tai au vi ia le lofo le tātou tua wa ia tai mai lo o tau soifua o toi mau aile nei a sofou o lo mafuta atu lava whanongo atu i te pai i le matango fia po kalame a le ususeu ma le Lower Bay whaaftai lava tau tua atu nu ia o lo mafuta ma mau mai lava ia le sunga ia televise sua mai tu pai Good morning televise morning o le situ langa o te foi awa o le taimin nei le ua ono minute te ele tula e balu i nei Samoa ai mauti noa lava ia le sunga ia te ele tula iwa o le mauti noa lava le sunga ia televise sua ia o le taimin nei o lo po le se kaimol vaveau o sulu lua foi le po ia o ke minga o tu pai i o lo ile sunga te sua ai o lo mafuta mai lava tato po kalame pa talo fatu ia Sulu Wilson Lia Beach tai lenga o lo penal mafuta mai i le tai au line pasi palu le ia o tai au fo i le lofa malanga le o tato tua ia fa talo fatu ia po kalame ni tai au Shanti Priya Amanda Mark Kaisia angika au fikau marka vale si uprana le vise la kumale ako longo winga le kul ya kupo kala me ni chayao morning vise ai longa ngai la ngo mai la wala au ya oi i kalo pai sista memang buat ke meaning of ko ya pe ya si kang kale ko wala au mai ya oi sen ya mai ya va veifo fai mai kako poka ni kaya manuia ni chayao fa manuia tu ngal wenga Shanti Priya Amanda Mark Kaisia ia lo fa malo mai foi mo lo sunga kwek talofa ia KF Yohane malo so fo manuia ni chayao fo Samoa ai ole a faisina malo longa ni nei tu
o le kero peitu pai e iwa I tūlai ese ia sa o ala lea ua 5 minute te ai nei le tūlai e sfumalua I le midnight I o I tu pai taimine ia no winga ko mana va tu ia ke ia mana va ia le usufo I pol tai la va le mafuta mai se ke fa yo ane fa talo fa tso ia tau ale fosio good morning from Sydney Australia o lo mafuta mai ia I Sydney Australia nga tai lea o lenga aleki good morning my Sydney Australia yo la to ia fa pena ona mafuta mai ni tai au ia fa talo fa tu lau por kalamelo seu malelo pe ia au tau sunga ia nga tai le pa ia mano tatu atunu o mo mai ia fa salonga I tau la tu in tatu ala leo o le lope ia ele nga tai le pe o tu ina tu fo inu ele nga tau lunga tatu Facebook page o lunga tatu YouTube channel ia malunga tatu leiti o Simbo Radio app ele nga tai le o tatu website o le www.loapaytvradionews.com fatalo fatuai fatalo fatu fo I o ainga uma o lo fa pena ona mafuta mai I le taimi e mesena I ainga I kalaistete ia le misi mai la fa longo si va nga si wo pa urisi ia fatalo fa lo mo rio ile fatan malo le tamisina ile miso ile afionga ia tu ia tanga male malo le o le staff ia pa pe le management o e ma futa mo tai tonua o la ma futa mo termine ile tato por kalame ia ma tato por kalame le seu man lo pe nei tu la tai I pe tu langa na fa talo fa tu ia ila to malava ua pa pe na anga inga luenga ai nga tsala ile pe na ta ua ia tato business company fa talo fa tu ia la por kalame le seu mo to umalava ia ila to fu lo fa pena no tu ina mai tau au ia e lango mai fo ia nga lu nga mo fa o ina lava o la tatu fa sala la mo tu sa ia mo pa ia mal malu so tatu wa tu fa talo fa la tatu company le pe yo le mo tonga complex o lo ia ina la tu tau tua e ala le I fa tu tonga o mauta malawa ia mea fale ese anga nga ta to e tuai ona leanga ona mau na lo tuina mai ia mai ole ile motonga fai singa anga ka ke o mea fale o fa ngai pe yo le upuana le ma fu yona ta to maua ia le to fi le mu fo ia le ta to mea fan le upule le anga ta le anga ta ia o mea fale ile le anga ngo fi o mea fale umi ia mai e alu tatau I fodi selen sa kala si so fa ngala se upalang e worth the money e matua awa te popole fa aluina la selen matua te tau le fa aluina la selen ia male quality pole le lei o mea fale lo mo ile mo tonga complex ia le ngata ile ni se tatu business ile Aqua Group o lo ia la tau tua ala le I so stoinga vai la stoinga vai la o so stoinga vai la fa fa mai no lo mota so o se tulanga e o fo lo I la tau tua I fa mai no lo sa pe fa pe ia e nga tai no me fa le fu o lo I tau tua le Aqua Group I vai la o se I fa nga ina mo le fa mai na le o lo mota mo la ai nga tai le o ta vale me a fale o lo I to mai le o fenga luinga lo I to mai le fatino le tulanga o lo I fa la to tua e ala le I le engineer le tu tau engineer ba inga le o ta vale ia wai ka ko masangi e o lo I me yo ka vale si no la iso e fa me la kala masangi o fa lo ngoi o le doctor doctor usala e no se fo mai fo ile a finga venga ile fa mai mai ko yang ka vale no e ya long fo mai pe la uma sangi ba so se mai ya ese ko inga mai ya ese fo ina fo mai la ke a fo la to te tiolinga ko inga mai pe la o lo ka vale o ga ko vero ya sura o le Aqua Group ila ko mechanic ngai ya fo mai ngai nga ma kwali leia mo lo sa mo le o lo sa Aqua gaming ko sa lai ia male baila au ia nga tai le o le la tu tu ala le I fale ainga po le
tau mafa fo i mo le malu le tunu i le manai Oka. ia fatalo watu fo i le Laterano restaurant ia o lo fa pena mai and mini mart o lo fa pena fo tau tu ina le tunu e tau wala le i le ngasi senga o tau mafa ese fe lanu lanu wai koi fresh o lo mo fe ala tu le i charge le ngata o le titsau ia male Vodafone ia fatalo watu fo i le maunga fo lau ia i li tatou au whainga luenga le whiunga ia Fatima Strickland ia olo i li tau tua li le whaisina lepa i le tatunu tau tua le i whangu vai Port Spring Water e tuina atu ia moro so i fua malolo ina ai le ngata i leo la tau aisa ia e whaonga ina wale ve vela o le lao lo tatou whianga i teimi ne ia malala tau whale ainga fo ila olo la tau ofo in fo ila tau tau tua ia e ala lea i le ngasi senga o mea tau mafa ia mon pa ia manu le atunu fatalo fatu fo ila i le Samoana ka rento la fionga ia le atau James up ia male afega longa atoa lava Samoana ka rento ia o lo fa pena ma futa mai nei tai ia ai nga tai leo tau mesina e resort 5-star hotel 5-star hotel ia o lo fa pena fo yo temin nei o le e popole ia incio o fai pisi nisi kemi i lockdown ia temin nei covid suriva ai ole au ngana fo yo ole au mai o tau au pe te suma fo e mole fatata noa ia le tamaita i pule male sunga le pule ia mo se ava no e fasana la wina i lau pisinisi ia tau wala le ile au nanga mal tau tua lau lope ia e so o se va en ole ke lo penni e o atu ai lau pisinisi ia e su mai i fale lau niu nei pe te wala au mai foi ele ngata i leo o lunga ia tatou lunga tatou page ia po le website foi ia fa pena na tu ina ia au te fa o te masal salo e fia ton wala au ai ngolo i New Zealand Australia ma America i le tau tua lo pe ia o tu pai so o se va en ole ia ke lo ia ole fo e maua ia tala avio tatu ala leoni yo lai mau mo fu siaman ia sa ile mama ia langai ia tatu cicini upuni ro klopo ia o langi ato fatalo fatu e fo ile tatu big bearman Mr. Lava le iva jet e ma futa mai ia tu fine ia ula talo fa ia good morning ia vai business vai lau business le business tu ina mai le au nanga le ile tatu lo pay klopo network ia o si au nanga fa ma dia lotu tu na atu ia be fo i ona fatata no ia wa fo ia tu langa family ina fo ia lo finingalo ia pole lo fo ia tu sai fa la lo ina ia lo business o lo onati ia wa ta tonu ia manat ele o lo ele malu lo tele so tata wa tunu le au nanga la nei la lo pe e ta alo fa tuni ta la to uma wa va pena na ma futa mai ta to fa sala langa nei ta lea la o ma futa mai le mo tonga upholstery in tatou life pe on tata ua wa te masam sal e tau sanga alwaru tau sanga e pe pala lo fani ala e okay ya mea fani o le upolo fanga ina re fionga po ere ni pule anga na ta ya mai lau tu pe lau se ren ya e makua e mali ro lo mali atoto ni atoto fa talo fa toi la ila to mo mafuta mai ni ta yao ia leo mafuta mai ia lili shama molio ma na ia lo secret ia lo sei Samoa lo sei Samoa de o lo mo moli mai fo ia lo fa anga ia sunga ia service sua ta lo fa lo sunga vise se molio ma lo sunga Greg Sam ai fa moli tie mo moli atu o fa manu yanga o le aso soifua o le aso fa na usiotina o ruta fiso sua o vai to o muli palaudi o le aso ua aulia mai ai e se otina le fitu fitu tau sanga o lona soifua e vi ia pea le alofa malanga le leo le atua mo nei tau sanga e tele ua ia fua i mo ia tatalo pea ia toi fua i nisi tau sanga se tele tatau te mafuta ai o te alofa tele mo oe se otina happy birthday mama from Dubai vi ia le atua i tau sanga foi o fua i soifua tina fitu sumal fitu tau sanga o tele iro pe tate au dia ke kali konga ka ke au dia ia wa ke mi e mafuta ina ele nganga le ri sangat ele ma fa ele ri on tu la fo amen mafuta ina la ele nganga le ri ia ta tonu mai ele pini fa tau ia tu ina mai ni si o tau sanga
ita tu tu ina tu facang si dia ngang li ina impe ona dia ona tau sanga fa am ia le ina tau sanga fitu se fulu ma fitu suma fitu sei se taimi lau sunga te visua ona langina le uso ya kwe ia le pese o las fana e mo moni ia lo faanga ia mo seutina kau be mal leu ye kau be mal leu ye si pese ko ia mama ia ai toi fatalo fatu matila penu talo fai lau sunga le tai au malo so ifu manuia vi ia le tu tatu au dia mai le tai matango fie fai lau malu lui nei ai malo silava ile ai malo silava mana ia fa malo si mai le upola fiong pa ia le tu sa e funga ina le tai au ai fa mania le tu te me fai va o le ia solo fa anga me au kilani ni sila ka place fa mania fai le tu te me ngalu nga fenga yai o pe na foi na ya o fa manuia mai e KF ane ia las fa na o te no le wa mata ona fiso tai ia tatu pa anga foi ma wo tatu pokalam ia le fa manuia las fa na wi le ngatai le tu a foi o te visu pe tu langa ia tu langa la le lau tau va ai ma tatu titilo ia le am fa ona o tatu ma o se mafutanga tau o se ainga le am fa ona tatu mo se mafutanga o se ainga ini mfai yon tatu mo se finga ngali le ngati o tatu va business ia mana o tatu tangata ia mai tatu malava mo ma futai ngon tatu wa ala leoni ia fa talo fa lai le PJ taxi stand fale la uni the service la le I le taxi stand ia po le ale la uni anga o tatu au ele tu wai tu wala o nanga foi mai le PJ taxi stand ai manfa ai marispia ola lu mo mala lu tu eu foi le fata fa ba kwa ma wo lu ngai tau le tau tu foi mala o nanga al PJ taxi stand olo ila to numero la to uma o fia mo sa taxi e ki kadi kongua I tala le e mo ia la ulianga wala fa la ngi la kule service al PJ e mali atu lo to ia o numero o le valu fa o no lu ono ia numero te vala ai o le fitu lu valu ono fitu tu langa ia e te tau ona mo missing a taxi wal mele eu foi ka ko pas o fai singa o le lo de ngole wala ia wale o nei fa la new ne fa me fu ava o le nu o tamam tini au le o le nu foi o matua lauda nga o wala pa talo fa tini lato umo pena na nga mai nga luenga nisi foi o fa pena ma futa mai ia ofisa ia ma fa fenga luenga fa talo po kala me ni tai au pe ia fa malo si ni tai au o mana tua I no se tasi foi o tua oi ia bo o tono le o le poloka le ngo foi ia ko inga le fa inga so o man ko in o ia ko in so baua ele for Richard si inga le ko mangu ia ale kakalo ia o ele si vai aso so vai ko in so mau for Richard si inga le so ia le kakalo ko in se o makanga le vai aso le si vai aso ai mau for Richard si inga le so mai mar ko in le nei ai le mau asanga for Richard mai mar ko in so for Richard man ai sa for Richard so le makua le fia ko in kakalo so ko mumulo o mene kakalo mo o ngangi ale o mai ele ko sa for Richard ele o mai ele ko sa for Richard le o for Richard wow pe wa fasiale e to inale ile tu se awore so for Richard ale ai umal si masinga le ngale au ngangi mo ko inga kalo ngale aba mau wo ke ko ngale vili mai o lo akali nai ya dad le wo ko ka hu o ko le wari ko mo molia ku le ka va le o mo fa ka u ke I ko inga ya ri sa le wo o mo fa ka u la ka va fa ka u mo ro mak nga le o fa no ngo nga ke mga sa foreign ya le o fa ka u ko vinga ko o lang fa nga o ki nga ka ni nga ka mai ki ke no le me mari aso mo foreign cha ai la vea ko la vea ame fa mai la vea ame fa mai ko ingo ya la ka o ko ingo ngo fa mai ai la kulo ma nga kali ini fa ka u ka ma
Son. Na me ocupo. Pero me kali ar ko inga I no kali. Angai loa kire ka kalo ile ku mo sa forencha. Bertulangan na. Ang wata tu tinau pero mo over nga mo ko inga le. O mga sa forencha. Ai le finangalo le tu is forencha. Le la mo vai mele tu wa tu lang we. Wa ko inga. O lang fa au faki nga ko inga sang kavan. May lor kavan. Ya la wa may kavan. Mafu ang akong wala nga mga oil to avis foreign son. Aso mo foreign cha ka foreign cha fani. Alu ko yang kiki. Ai la bea. Aben for mai. Ai la ko so makari mo mai. Angai lo kire ka kalo sa foreign cha. Pero tulangan na. Bayaman manula tinu ni cha ya. Agua cha tu che o sila fia ile tu me o manatu o tato manatu o tato wala ma wala ele wala io le tu ese foi le tanga foi marsil sila mer tato tama ile lang ia ila sunga ma wani foi ia mas yo usu tu ina ia ai per pa malo sina ni cha ya ila to wanga e tutem ngalwe ngal ni cha ya ale nga tele fana foi ya onga ia le fai la toro fai o tausi ainga ia o le pese nei e te lalo mai ni tai au le ole a taina tu tatu pese ia e te lalo mai ni tai au fa fia ilo ma fa ni tai au ia e ngata ile o la to uma ua pena ma futa mai fa fenga luenga o tatu ainga ma wo ia tunu e mau o le pese nei mo to Jay Husky, it's another one. Ele fili faz o som alafa, se sube lo que pa ele faca, o você for uma lima, vai mai ole cali fili mudi, de você aí o deika, de cau e masui de pusi lima de foki, o cale pe aí cale corvo malo, gama lá isso sola malesi ninja. Awa de cau ale fu amala fuma. Ele Sawe makulo solo fango nga pule leo Wa uma foi fi fai kolo wa sulula fo Olama fo ile fa ayalu lo Pule le kamale lo mako pule ba amo Sawe makulo solo fango nga pule leo Wa uma foi fi fai kolo wa sulula fo Olama fo ile fa apikai Vili ya kufo ikali ma yelo kinga Fai venga ike alu ikai le fongo fai fai ngaluenga Si kamay o iapi belo mai ngayon ay ke ova iletsano o kumili ako fo ikalima yelo kinga fay ngay ke alwi kay le fo mo fay ngaluwe nga ayo mo o mali si kamay o iapi belo mai ngayon ay ke tina iletsano 65 baby, let's go. Kele fili le fasu so male kuinga ngau me mau ora le afsa ifanga le loko le yanga solo mai ngo fayo kafa yuka se awo ke fa ala ka se le yanga sala la foya se ma awo ko pia le mo pe afa yu ulonga afa se sure la kusi pa ile fa ka o se folo male gima fai pa yo le ka ni file muli di se ya yo le ika le ka u masui le kusi le male foki yuka le pe ai male kono mala ka mala iso sola male si ninja awo ke ka u ale fu amala fuma Ele mafai Ayamu loa o Pule kamale lo mako Pule va amo Sawe makulo solo fangonga Pule leo o Wa umma fo fi fai kolo Ay sulula fo Olama fo ile fa Ayamu loa o Pule kamale lo mako Pule va amo Sawe makulo solo fangonga Pule leo o Wa umma fo fi fai kolo Wa sulula fo Olama fo ile fa
te whatalo whatu ia i le pa ia malu tatou atu nu mafuta mai foi i lunga tatou po kalame le useu male lo pei ni tau ia i toi taliu mai foi o tatou whaasana launga tu sao mai whale lau niu nei ia i le ofisa o laulo pei i Samoa nei ia e whatalo whatu i la to mafuta mai ia i nei taimi o loa ia leinga a leki whaamole lua sunga mole atolo whaanga mole aswhana o sio nis ia Angeline wa atoa ai lona sfumal valto sanga i le so ai le ngata i lea o siona tuangane i a pati o nei fo i lona aswhanau ai mese fo i sio nis ia ai ulu na atoa i le asunga fua lona aswhanau alo whaanga mai a leki family mai sini Australia ia peiro penal mafuta mai ia sivaenga lea ia mai Australia lo mon mero whaanga mawhatalo whatu fo i lau sunga vidiamu to lea fua ma lor so i fua manuia uso from Melbourne ia whatalo whatu lau sunga whatai mafuta mai neta iau Ivan Ahong fui awailili ia malo so le Greg ia lo wha malo mai sunga ia Greg neta iau e Lisa Helen so penana choi mai tato live neta iau ia o le sunga ia Luciano Fasami talofa mai vaitele missionary of faith alofa manai atu ia manesi fonga ua fafangu wai le au moe umi ia good morning ia fatalo fatu lo sunga koe kondiso tatou inga isa le panga ia ni tamaitai ia fia pisia talofa lua sa se lua malo lava tai malo lava tai ia o lo faangana mai le ia tinaya Chelsea ia kopo ia mena fi ang lu tua nu pa manuia tua ile ya sfa na ia lo mafuta mai foi ia le sunga ia Elisa manu maleali sa ole ia tatu nei tula taiao ia fa talo fatia Elisa ane fa niko sa o ile story ina Sidia ia le foot mobile ranger malo sa ole ia le ngata mo wal so fu malo ina Ele mas fa abela ve tupu. Ele é stupid. Ele é stupid. E fa talo fatia litia tapu o pena ona lofa mai. In tato po kalamini nei taiao fa manuia mai fo ia leinga a leki. E fa manuia mai happy birthday. Ia I tele Kamau sua o pena ona mafuta mai I lunga o tato po kalame ia lo pena fo ona lunga thumbs up mai ia le sunga ia lenga aleki all is well lani all is well Rita Angel Lucky lau fale o pena na choi mai tato live ni tai au ilai sa ane fal niko malo lava mai Alaska nei mana ia musika sekin musika ni sina musika pe mafuta ini tato ia wa fu sa due ia maso due ia wale fatu tupla ia tino malo si tino malo lo ina ia petulanga na mafuta mai foi ia peata Rapi Ave Williams talo falava mai California nei fatalo fatu ia auto sunga fatalo fatu pa imal malo na tunu ia va pena ona fatu mo mai fasal langa ia alau po kalamelo seu malo be terminate isi taimi ona falongo fa fonga le malo le tunu ia itato tala fo o meolo tupu sio tato watu ia le ngata ile mo le no fusi le fie foi long pueri ia tato ainga wo mai masan o lo ia tunu e mamau ia tu sai foi meolo tupu sio tato watu o nei time fa pu la le usungo le happy birthday mo ila to ole mo ma watu no foi tato live ni tayau tata po kalame ni tayau fa ia sina to tele o ila to famana tuina ia le asoi mas fana ni tayau ale la mata mo fai malu so ia Greg ia sei ia foi sei avaku le peso las fanga ia o ta ia ka ia Manuia lo wasofana Manuia to wasofana to o mai maulo leo ia Manuia to wasofana Manuia to waso Tony eu sou peixe ni mai lu sol fa pala la mai man ko mo overseas me ia mai ia mo se te mi ia no su inga leo le o fa sa mo tato wa tunu nei Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday everybody. Happy birthday to you.
Manuia toa sofana, manuia toa sofana, manuia toa sofana, manuia toa sofana. Langka langka fa mangyang selua. Ala fiong mo hip hip hey hip hip hey. Happy birthday to you all. Happy birthday everything. Yeah, manuia tele ia le aso soifua foi o i lato uma wa pena ona famana tuina sfana u ne aso ia mai pulenga male a whengaluenga ia a le loa pei i whalau niu nei fa manuia tuia sfana i lato uma lava mana tuina o lato aso soifua i nei tai au a nei tai mi la tuina atu ia le ia tala foi o meo lo tutupu i sio tato atu nu nei mo le nofisi le fia foi e sio tato atu ni sio tato a inga mau matangata nu olo au mau ia tunu e mau. Son, o kama le mangu e whawhanga i fungo la. Au kama e whawhanga i upo o kala. Ma ia e manga kua le meni ngei. Sinu ska. Ngai lo le ngā o le mamu e po.
Tau sala e peo la leata Sili no ora tau sa a firma I la malongo la e inosia Ta kumalea I malonga inga Nuku e kalesia Ai a mea uni o masifau E tata na mafata wana Tupulanga Itau matau le taulilia Sili lo ola tau sa a firma I la malonga Inusi ta kumalea malonga inga Nuku e kalesia Ai a mea uni o masifau Tata na mafata wana Tupulanga Itau matau le taulilia Tupulanga Itau matau le taulilia Watu tato po kalame I toi tariu mai I nei tai au fo I tu sai fo I ma tato po kalame leu seu ma le lo pei Ia fa manu lua tu pa I malo sio tato wa tunu Ia nisi fo I o tūlanga tau a te kolosi O fa pena ona le mawhai ona fa salawina Tuina tu fo I ia tala fo I o mea lo tutupu sio tato wa tunu nei Ia ele ngata I lea Ia o mea umalawa O lo fa pena ona vivesi sa moa teimi nei Ia wai peo tūlanga na ufa mania mena ofisa leo leo Ia le mali li wai foi Tu sai foi matato tala sa tu ina tu le aswan nafi Mali li wai foi o se tama Ia mansionalu I le wha vede sa pa pena tula I mai lunga I wawala Ia I le sapa ua I lano I le manu Peo tūlanga na Ia mo mia foi le longo pui I o tato a inga mau Ala ngata I leo lato malama Ia po tanga tanu sio tata watu nu olo au mau ia tunu mau ia mea lo tupu sio tata watu nu pe tu langa lea e fia I fo I tau tua mol pa ia mal malo la tu tau la tu lea I le au nanga ia alau lope klopo lo pe na fa sala la tu sa o tu lava ia tūlanga uma o loo ia tātou ātunu patalo fatu le uso ia tau leo o Eric Newville o pe naona mafuta mai I tātou po kalame nei tai au o te inoa o lo pe na whanga solo po kalame le uso ia Eric teimi nei I le malo fo I tutuila ai foi uma luta é o como a lua papa pipi mas é o arca kai ia fia ele ia fa tala fa toi le so ia Eric Newville penana mafuta mai I pangu ia o lenga a leki fa tai lava mo le pese I lua sunga fa maniele tua I lua sunga wa foi tiu te lo fenga ia ia mai Sydney Australia tai lava lenga ia fa tai tua I la to mo penana mafuta mai I le nei time o le tai au ia fa tala ia le foi mai ia le sa no mai ia o le foi mai ia I foi ia televisua fa tai lava mo le pese fa manu yanga manu ia foi tiu te lo fenga ia ma o dua ai mai se o se tato watu no pele o Samoa ia o tulo tele foto li pepe good morning lo pei malo good morning tai au nei ia pe ia o masani fo ine pa ia malo se tato no atu no lo va pena ma futa mai tato pokalam o le moto ai ama o mo se uso ia yulai o le happy ia fai me happy o le fai me happy ia e lak wal kai au e mo wala leva no e te mafuta mai tai au nei mo sina ata mo vise pese ke lue ina ke ia ko pass morning pass
morning secretary. Umma makakala venga. Morning brother, morning sister. Ese kupi. Ese kupi. Ala fia. Pero kala lesko inga. Ole, the happiness matters. Ale ai las fia. Makwa fa ale kong. Patalo pat fo ia muli vai mareko pale so. Ma lor tau tuino tata watunu ine yaso manuel po kala mel fa anga abatu nei New Zealand lo fa talo fa mai ile uso ia mo itato o New Zealand ia ma wa matua malurua e pe tulanga na au sa moa ia matua mana ia ma fon fan wa ka ko va ia ro fa ngai ka ko ai ngai yo ia o lem fa vinga mo le mo so so lo me ni wifi ko lo me chafa ya olmea moni so so lo mengi malu lu ni sila sa ole le sa lo fa ya o to olmea ya ole ifo se va yoki ole un sa ia ia va tsalo fa tia malu mareta fa mole lu sunga se moni atu olo fa anga mo se matu ainga i fale la new ya e saya yu peli mal fa na fa pe le uso ya me se pi mal fa na ala fua ai mai se ai le fe nga yo se ainga uma sa mo mau ainga uma sa mo lo fa anga tu i nei i melepone Australia lo fa tu foi mo lua sunga ia fa talo fa tu ia la to uma ia renga tai le fa talo fa le sunga ia malu mareta mo na yo na ainga fa talo fa tu ia port solofa ni si yo fan on tato lo pe ia renga tai le tato po kalami le o mo fa yo na mafuta me ni tai renga tai le o le sunga ya Cecilia ngango tu inga mala le foi o join mai in tato life ya tulanga ya pira ngunga ya lo fia ai awani ngalo ya tu e mi se tato lo samoni le wa matau to fa ta wa mai le sui fo mala lo ina ia le tau mafale o fala aina o se me ta u no ia wa ele ia se lapta inga me sui fo malo no ina deanga e tu ina mai ya follow pa nga kuir upa nang follow ina ato ne man fruits fruits or vegetables sa oi lola le si wali usala mo kola usala fa sala mo fa mol le mo kola le ad fo inga le ka ko maka fo i lungo TV mai mo fo mal le tunu eat the colors of the rainbow Nela ira wahari ire wo sava vali ai ira wo ke ire sia di ire ne fe mai ore sia kamale la ke to se fakan mi kamo ero to fe kamo to ni o ku ia le sa vali apare o ku le iru mal mera ire ire to la fa pengi la fa amanga va tu fa le pa ia mal la wo pe la tau mafa la fa pengi ngai nu ale na pulang kamale sa vali so no, me ngai foi. Se ole tau ita tu le rainbow. Pero tu ai no ka kulo mala, como le ko fa kulo mala kamale sa. Ele ole winga nga or ka ko ole dinga e ko makai. Lo pos kami kiki ke masa. E tal no le tulang ai ole fa ngai na upu palang. Ya mantu esi tasu tamalo manuna tadi. Fu ele le suava yo la sa. Ya ave lo ile momuati ai le suava ya pa ngai mantu ala or kam giki dia ya ole maka nang aka komi fo ile nin chachero ya pa lo le ko inga san sa wa le ave suava ile ar fia lo le bang ku lo ya mero marcar kam giki or por te ne ulo ko ave le suava ya fia mangkuala ole ye ko komule de la meile ole ko komule la meile ile suava ya fia au de la ya pai lo le or kam giki ya okay por that mai alu or kam giki ave suava ya walau lau manga lau or kam giki yang ya me ya ba kule ole lu ore kalu ya wa fiu ngir kam giki ma fa de le fa alo le lau meile ba ke ia la ia fa mai ke ia fa au fa mer kam giki ya olo yo ko ngei fo imale ninja chero wa fiu ka ki ke ma fa le fa alo lau mi ya sa mi fiu ka ki ke ma fa alo lau mi ko e ka man mo fa ka mi ki na ka la ma ka ma ke ma ia le wo ko ngei fo imale
ninja chero ko ko tu langan na awa le ABCC ina ma tau ma fai fo ile ai fa onga ta ma fa onga sa o ta upu i lo na fa onga ina ia le por kama kiki alanga nga vala au lo kama sole sau sau fola ia me nga me misvaenga sia de ala la ku kama ki o kama kiki na o le alo ia mai me le lo kama se te o ke le lo fola ka ia nga o ino le ia mako onga ke le ao me ao fa English ke le o ka upo fa English pe sa wele li da le fa ku lo marcoin tole semi sa sa ula o semi fola ia me ngo me svaenga ia sa ula o ida pe le lo English sa ula o fa palangi ia wala si vaenga le fa ka mu mai euskari le la fido me mangai palalangi o le walking ia le si nephew ko ing ia la o sa fairo le la fa sa mo la ris palangi ris ka ko marco inga ia alu lo le fola o koinga fa ka ko ia fa ko lo male lima ko lo fa samo ai fa palangi le ina gikire ni palang mau ko ia lo fo ai mangalo lo leo ia kami ki makua boke i fa per ko inga la le fa palangi ang ia kam so le ku le fa per fo yang ku mama inga ko mere mau ko ia lo fo ai mangalo lo leo ia so ko me ki la giki far away my chair and forgive my voice ki lo ko inga lo kali ia ko ia ku ia le kam makua o ke kaukala ke fa kupu man ke fa alo o fa leu fa o ia ao le songa ia pira ia mala o malanga me Australia ia oso kami ki I'm talking to the flower of the king and the flower of respect to the backhand of the Sir Peter and the trip from Australia ke ikamaro ka sa leina wa mi mikala se o kali ia ko oso kami ki makua lea o iai le mangu palangi ia kani lo migiki we have the overseas animal ia ko era ku kam makua lea o iai ma le tae pai ngai ele ku mama inga kami ia there is muck around on the small stones o iai ma le ia mai moana ia ko era ku kami there is fish from the blue. Ya ko fa yaku ia kami makua. O ia ma mo e pirima. Ya ele ku mamainga. There is a sleep and fold your arms. Ya fa yaku no makua. Fa lua lo leo ia o ia le vai malu ka pengainga. Mai mo ko mai no pasanga malo ko inga. And to times 2 my voice. There is go drink. Sorry. Faftai ke fa kupu fa kai fa lalo. Ke fa lalo. Ya ko kali mo ko ingo. Thank you for the flower of the king and the flower of respect. Pero tu langa ya. Eta ua ya. Se aua ke mama mau manai matua. Mai ta tole pa wa ba tu ma tu nga la e ma po kalame la useu. Aua le la kupere ma pura nga. Aua ki kau mamau mai fakuanga lo makuam ko inga nga kai de nga yo tua. E an foi lá fa la uma. Usi ta ile fa ya uma. Usi ta fa ya uma. Ia vai lá uma ngere fa uma kausanga. Makua mau se fa ilunga ia ele nga ko mo fa ilunga ile se ia ai o kulanga foi o fia ko nga ia ki oi must improve al mi nga solo mau lalo le skami kiking kango aia ia pe fa tala fa tela to uma pe na ona mafuta mai ia i tato po kalame ni tau ai nga tsaidea o wo ainga mai masani pa nga uma lau po kalame o le useu mani lope ia pena mafuta me seu antiria ia vai lang seu antiria i New Zealand ia meli i che mo le fa mui malo lau sunga i do sunga tau tu atunu nice red say greg fa talo fa tu mai mo o family ia in Tusenga o vai tele ia mai foto ali i family e vai lele
and Faumui family sa fotu savai. La from Kalameli i Jay ia Onono tau ese and Nifo from Christchurch. God bless. Utato pa tele ile tele o artanga. Pe tulangan na ia afo if foi fa ilo atu o lo makwa malulu ha ia Christchurch makwa malulu wa ia o tulanga ia fa ftai ai foi tau tua lo pe ia lo fa pe na ona tuina mai ia le ia tuina tfa sala longa tu sa mo tatu ainga pa talo fa tia Cecilia ngango tuinga mala ia lo fa pena ona lo fa tu ia Mr ngango please ia lo mo ni mero fa anga ia mo le afionga ia fu ia baili ia por sunga director kan le wa makanga kele anga le o mafia fia mala mama you like le we fa lo mo le nganga fo le going le fa le la ngi wa ia o le lu o tamam tene au le ia fa talo fa tia muni vai mareko pale so ia lo fa penana mo me foi na lo fa anga mo le tolo fa anga mo na yo ainga mala vai fanga lo ia ele ngata sa mo a to fa mo le lava uso au te pole ia fa pe fa longo mai po fa fonga mai foi ia le mo ni lo fa anga malo tuto tasi longo vi malo lava tau tu atunu i lua va se lua le fia mo ni ato lo fa anga se aina ia fenga alo fa anga e matu mai New Zealand nei yo lo fa anga na o malo tuto tasi longo vi mo na yong ai mo na yona ainga lo mafuta mai e fenga le o mafuta mai mangele pen Morris il tato por kalami fa talo fa tu la usunga ai langa tai leo ainga tau mo e Nansen good morning my lord fa fia ni tai au God bless ya mo ni foi le tu tu ngalo ni tai au Cecilia ngango tu ngala malo mo le ata malulu tele ni tai au ia talo fai ia sa ai ro ia la tala ho ia sa tato tala no sa tai au ole mea sa e lo tu ole mea sa e lo tu ia e nga tai ro tu ai no tato ai wa me monia ia wa laia ona ma pona o tato isi atunu o sa ilinga mania e ponisi fo fa manuanga ia wa ia le malu so tato atunu ele nga te tato ai ngai nei ia o tato ai nga ko ina atunu o pa ono tato tu atu tau au tu mai per tau au tato ai nga malos ia fa talo fa mai tu si justa moli atolo fa anga se utina ia le mongoto se utina ia le mongoto tala i tupu justa ia mau ai nga mau le justa clan ele ngalo foi ai nga se utamai tu fu opa Heda family from me in Melbourne lo fa pena ma futa mai i Melbourne Australia ia le sunga ya tu si justa o ila isa ane falniko ma lord fa fia flower yo lo tala no mai thank you for the flower of the king and the flower of respect I want to ngalo ya o ile por kalame ia o le tato lava singa la uli mal to fine ya lili ia lo fa pena ona join mai fo ia se yuli so yuli foto nu wa ka meteo kusama malo Victor malo brother Mr. Material ka meteo Material mai da usos yes da uso patalo ho atu le uso ia se yuli ia ni tayau malo so fu la nei la ufionga ia me sili ya ngau e ma foka mai ia o brothers foi me o usa voi me ia patalo foto fama ni tiu ngal venga nei aso le a tau tala se malu good morning Samoa morning o sui tupe rapids o penana mafuta mai neta ya fai mai foi ko news I fa velave le kupu mai savai nga ole tama malona ta ia o le ala o le telenga atu al tatu news e tu ina tu le ala molo silfia le mafuta mai le so ya tikma antele ia ma enele ata mosa malo bro o lo mafuta mai New Zealand ia o sunga ya tikma le sa fa inga luenga foi pesa sai tai le tame sina ile resort maska foi la ngari inga ia hasta ko pawa ia va malo atu pa mani atu ia ile ya so ila sunga tikma ile nga tai le fatua mano falo rasta man malo lo sunga malulu tene matou mania tiute ua lelei teine matama au lelei from Christchurch Rastaman ia ola uso ia Rastaman ia lofa pena ma puta me ni tai au fatalo fatu le sunga ia teni pasta teni
M. Teniseli. I'm so blessed to have you here on our program. Want to say hi and welcome you to our program this morning. Talofa lava i roa se lua. Alofa atu. Talofa. Alofa penao na mafuta mai le sunga ya Pastor Teni i mai Melbourne, Australia. Alo moli mai funa alofa anga. Ia ilato uma ona ainga uma o wo mai masani. Olo i Samoa nei. Olofa pena fo yo na mafuta mai ia mangele pena Morris. Ia malota tu atunu uma ni tiu te lua va se lua. Alofa tu from Seattle ia America. Mau tele ia ni sifa vai ngalo mafuta mai. Pe no fa atu. I lato umolo fa pena no mo mafuta ngai no tatu po kalami. O tau tua le tatu lope. Worldwide. Everywhere. Yeah, everywhere. Everywhere we go, no matter where we go. Pule mavai tapua I malo so mana ia po kalame ia fa malo atu lau sunga ia mafuta mai fo I seu pepe tau vau malo so I fo maua I lua sunga fa malo atu fo ia I lau sunga ni tai fa mani ele tua I tiu te mga luenga o ngai o tonga OT ma ngai po kalame fa tai tau tua tunu manuia lua tiu te faanga e moli atu mo o lua from Falea Lupo Savai. Oi, mai sta pati le mo tele sala. Mo sta tol. Mo mai mo tele sala fai. God bless you. Good morning. Fa manuia ia le atu I tute mga luenga fenga I foi mau tatu ainga mai mo tele sala fai. Ia o seu pepe tau vau 2:59 p.m. Utah. So vinga le wa fia Utah. No vinga fa kwa fa ile lunch. Ya, kwa malanga late lunch. Ya sunga ya ya seu pepe tau vau. No vinga la, no mo ki ngoa la le mafukama. No le van ka ko fo I ko fo fenga lu. Alo fia e mafukama. Nga la ke po mau mai ala seu pepe. Ya. Se ka fia ko ngai kula. Mangai vore le kuringo le kula venga seu pepe. Ya sa le ala o ko fa mangi ngomai. Oh yeah, so car called all the way from Utah, America. Yeah, Juliana Smith, Falava from Otawa, Auckland, New Zealand. Patalofa tu tato ainga umam paanga o mafuta mai Otawa, New Zealand. Yeah, ngata ile ole sunga ya Juliana Smith. Yeah, o sunga ya Tikma lefe mai. Le aka mai se o sunga mai fa tai la sunga mo fa manianga. Manu foi lo po kalame ni so Lord bless I receive ai manu tele tite mga luenga fenga I foi malau sunga ia male fatua nga tailia ole no falo ia manu tawa sanerivi malo so fu manu ia lau sunga vise pa pe kwek ni tai fo alo fatu a inga tai fanga loa alo fatu fo I mo o lua pasta vanu sanerivi leo mafuta mai ni tai I fatalo fato. Want to say hi and welcome you. Ya Pastor Manu I le tai au. Olo mo moni meuna lo faanga. Yona inga uma olo I tai fanga lo Ya fanga ina foi le tai me mo le toi lo faanga. I want to say hi and greet all our Light of All Nation. Pastors around the world. Not forgetting my papa Peter Emari and Mama Carol for Penana Mafuta my Christchurch. Ya New Zealand. Ya all au na le tua. Ya lo fa pena foi ona tam fai ya ina ya wol le vanga kalo e se o profeta. Abi se yin fama. Tere po kalami o sa uni ia le tua fa man wi ai la lang. Amen. Ya le la wa mafuta mai. Mane uso ya to fatu. Leo mafuta mai le uso ya to fatu. To fatu mo ana so lia ni tai man wi ai tato lo pe ni tai fo. Ila lofa malanga leo le li ia lofa atu manu fu fanga malava singa o nei aso dua sunga o lo tu mai le foi ngoa kwa un kai se vera ka pi ke mingi mo ki ngoa ke mingi lo fa pe ko nei ai o lesson nei o le inside team mal let's go ya ngai me cha wa chulo tu fa sa o mai e se pepe o le fa pe mai o le tina le ala usu so le ai la mau ki ngoa la panga mafase pepe ni tu la tai le fanga no va lo ko mai alinu ya alinu ali tanu wasa from Hawaii manuel pokalame uso mahalo pamania ia la sunga fo I fenga tu te mga luenga nei so seu pepe
Pau lo ye wa le wa mai ya seu pepe. O le la fai langa tina. Fo linga mai la. Ele se lancha seu pepe sa fai. De la wo so sa o skipi lo le lunch. Alu sa o seu pepe. Ia tina. Ia le a tawa tala seu malu fa tai lo fa tu me te Ronnie Sila. Ia o moe la wama fia me ta lo falava from Seattle, Washington, America. Ia ila to umana lo fa pena ona mol me fo ia lo fa anga. Ia ilunga tato Facebook page. Ile tayau nei mai la to fo yo lo fa pena ma futa mai ile tayau. O ene ngata ide fa talo fa to ila to uma wa ma futa mai lunga tato Paul Kalame. O le YouTube channel o lo fa pena ma futa mai lunga YouTube channel. Ia fa talo fa tu ia lau po Kalame ni tayau. Ia o tanu vasa manaya o pelu heisi talo fa lava from American Samoa fa talo fa tu ia ngai mako family le u mata o fia mai foi po Kalame le wa mata foi ona join mai foi ia ile po Kalame ni tayau fia PC ama lo foi seki lu o ni kaya sa o le sa o le lava o ma ua ia o li ai le o lo ma lo si dia basicamente o li i o lo ma lo si dia pa wala kalma o li le makti fia ia ni tayau mo so ia kwek seu pepe malo lo mai chaino ainga ile tai ainga due tama sama ia se malo seu pepe ia famonia le tu mga luenga al chaimi nei ola tu ina tu ia tu ina tu lo ia tatu tala o meo lo tu pusho tatu atu nu ia mole no fsile fia foi alenga chai le o le mai mo mai tatu ainga wo mai masa matanga ta nu masamo o ia tu mama o levanta dia tatu le la tu isa o tu lo itala ia o meo lo tu pusamo nei. Talofatu se mai lau whaafonga I telefone mai Samoa, mo le nei aso au ina atu o na langa lei mai le lope I shop mo le mopa transfer, mo le lafo ina mai o top up masaleni, e maua mai lunga le au nga telefone o le woro. I tatou tala te mua le whaamnatu ina io le aso soifua le queenie po o le birthday queen, le asa whaaftai ai le afionga I ato filau Bernadette Bereva, le malo New Zealand, I le amana ia ino lan sau whainga o lo ave ai oia ma Pristine o le Pacifica Inc. O le afionga I ato filau o se tasi o alo le atunu ua levon whaingaluenga nei I le Pacifica, e ave ai oia pa tangata so soan tele, I le una iola ia te tau tangata Pacifica, malana so soani lau tele, o tangata Pacifica o lo sala lau de telo atunu ese. O le afionga ia to filau po le toto o lii. Na maua lana whaelonga tau o loa mai le Universite au te tono Canberra. Ua tolu sifurfo tausanga talu na whaingaluenga I lalo le Pacifica Inc. O le tausanga loa fisfurfitu nto fia le toto o lii mai Samoa e avea o yama Pristine au Pacifica Inc. Ma o lana paya I ngalona lua le nei. O le tausanga loa fisfurvalu lea sa whae e ailona sua whamatai o yo to filau po o le afionga le toto o lii mai le afionga iwa I le motutele I salafai. Aftai le afionga ia to filau lona a inga le ngatai leo lon tina. Inga luenga uma sa whaia o tuptupua o iema mai tau. Awa o lon tina o le isi lea tina pito silo na leolewa I mea komiti tutonu o lato nuu. Ia aso e pe o ina lea sa fufo mai ailo na loto alofa. Malana ngaluenga alofa mutanga talau tele. O le ave aila o le afionga ia to filau Pristine o Pacifica Inc. O se fifiang tele lea mole mamalu le lau tele. Le atunu a toi matangata le Pacifica o lo owa yaise tangata nu moni lava mai le Pacifica lea o lo umia le tofi ma o le atele fo isu sosoani tofi lau mo tangata lau tele o le Pacifica. E lo se la wafisi fo ile malo Australia mo le Society Kanese sa manei tawala atu le lato poklame o le Call to Action Campaign o le fo e tawala mai le vai ngol fifa tawa inga a toi mo le vai fafo
O le tuta ua po le manu lauti o lo o wha mamawhai o le mafuli lea i lea a fianga ma le wha mamaina o le sikareti i le soifua tangata ma le siomanga. E mai se pepo wha mtalanga ma le mtanga luenga o le palmia ma le kapineta, le una ia lea o le wha atupeina o polo keti a wha alapopitonga mpisi nisi tuma oti. Mai e nisi susu enga fo i reporti o wha mai SS tono laulangi, e leo na lua le wha mai le nei o le kānesa i wha mai umalava, faitau au wha i o tangata wa afia ai le ngata i leo tangata wa maliliu. I wha maunga lava ia i te tono Samoa, o lea fo i lea fo i tangata wa maliliu le kānesa i te tono la tunuu, ai isu enga lava ia i te tono so i fu malolo ina te tono la tunuu, e whai tu ai ngā kānesa lea olo o afia i tangata Samoa, o le kānesa le susu, kānesa le tino po le skin cancer, kānesa o māma lea ia afia i le sikareti. O lea la tino i tūpeu fo e me Australia ina ia iaise tā ua masea o ngai tangato la tunuu. E fisoso ani ai a waporo kalamea a onga whaalawa i tele o le whaamai o le kānesa. Taluai ono o lea lava o whaawau pea nisi o tapu e ala lea i whaalawe tupu whafua sei. Matulanga ua pa uma wala loa i lava le tamau a ingo la tunuu. E le ngate business laiti ai o lava i business te tele tu tono Samoa. Pei tai o le toe teu ngole poloa inga. Lea o le awhatau nuina i le asotolo uni mo le isi whawa yaso, lea ua mawailoa mawanoa, e toi te tala i lo pisinisi la iti, pisinisi lau tele i te tonu lea tunuu. O le teimi nei, o lea ua te tala le te lo whaditan malo, o lea fo'i ua te tala whaafiafianga a toi ma whaipoiponga i te tonu whaditan malo, pei tai ele o suia lava nisi o vaenga o lo iai tapo le malo, e ala le tausisia o taimi ua pasia e te tala ai matapuni ai, e le ngata i lea a o whaingo tangata e te tauna au wai se wha moe. O lea fo'i ua te tala whaikalapu ai o lo iai lava tu o te ungal poloa inga, e a mata te tala mai i le lua i le auli ai tapuni i le itulai se fulu i le pō. O le toe lau li liwina i leo o le tautaunga o le poloa inga, o lo o wha mamafa mai lava el malo ta i alam tūlanga uma, ua mai ono pāsia i tapu ma taimi wha tūlanga ina, o lo o iai tu unga a wha apele usta ia masolia e so o se pisinisi nei ta i ala, ua mai ono pāsia o le a iai loa le malo si anga le tūla fono, e a awhia i le laisene o lau pisinisi. Tātou talamunmoli o le aso lua se fulu lua iuni lea o le atula i ai lumo le whaam sinonga, le tau lea lea sa tula i mai ai se whaalawelawe i le whalei ai le taulanga. O lea tau lea sa wha o li mai nisi o li e to alua, e wha o ngai na i se anga ese i le whaai ungo le masina na se imawai atu nei. O lea whaalawelawe lea sa te lei fo i tala tangata i lunga o penga te whailangi, ona o lea sa pu e tangata ata o video atu i lungo le Facebook. O lea ua whaamonia mai nei tanga luenga o leo o lea so luas fululoan masina nei o iuni. Lea o le atu la ia le nei ali i lumon whaamasnonga mo se taimua mua e tali o na modianga i lua o le whaao o manu atunga mo le taimi mua mua. O lea ali ina saisaina mai lava i leo i lea lava aso ma e o mai lava i taimi nei o le onofo vava aia pea i lalon tanga luenga e tali ai lea so e tula ia i lumon whaamasnonga. O nei ali e to alua sa lave vea i lea whaalave o lo o taufia pe mato atua o na o manu angatunga. O le nasi whaopoponga o tātou tala mai sa mua mo le nei aso tui whaamawina le whaaftai o na langa lei mai o lo pay shop ma le mobile transfer ma le lafo ina mai o tātou top up ma se leni e mau mai lunga le au naunga telefoni o Vodafone ma Digicel i Samoa nei. E le ngata i lea le Easy Bank Service o Whatupu National Bank of Samoa ma le au nanga mo e malanga mai Samoa nei le tau mesina Island Resorts. Whasoifuia. Ia e whatalo whatu le toi tariu mai fo i o tātou whaasalaunga ia o tātou po kalama le useu ma le lope i nei tai au ia o bea o tuina atu ia tala fo i o le tala mai Samoa mea o lo tutupu fo i o tātou atu lu mo le nofu silafia ia o tātou tangata anu a inga ua mai masani o lo whapena o na mafuta mai so o se vaenga ma so o se tawhalawa o le nei ke lope ia e alalea i le sa whapena o na funga ina le uso ia tuina Alessandra manulele ua ia e tawalatu i le fisosoani ia ma le fisosoani ale e-shop mobile money ma le Vodafone M-Tala ia ale loa pay ale ngata i lea o le tatou NPS po National Bank of Samoa EC Bank ia ma le Fantan Malo numero tasi i le taulanga tau mesina Island Resort ia pe o mea na o vaenga i o lo tutupu ia i sio tatou atunu nei ia mo no fisi fia fo tatou a inga ma ia ma wo ele ngata o tangata no fo lo ma futa mai ia i lungo le tatou Paul Kalame ni tai au ai o tulanga o me fo tulanga
pai ua tatou po kalame ni tai au e toi fatalo fatuai company malava fa pena ona mafuta mai ni tai au langa tai dia la tou lo fa pena na lang sua ia mo tu sa ina tu do tatou fasal launga mai lau official lo pay Global Network ia mai fale lau ni nei ia o tatou business pe ole maunga for lau ia ole Laterano Restaurant ole Aqua Group ole ia la tatou tu SS ia ole Motonga Complex Samoana Car Rentals ia male Tamisina Air Resort Manisio tatou company olo fa pe na va lua malau lo pe ia tu sa ina tu do fa matalanga ia ai langa tele fa salanga ia o mea lo tu pusio tatou watu nu ai o ni tai au ia lo fa pe na ona tu fa talo fa mai ia le sunga ia pasta banu ia Sunny Rivi mo le sunga ia Mr. Ngangu po le fionga ia fu ia vai lili ia lo fa pe na ona fa talo fa mai ia le sunga ia pasta banu mai Campbelltown i Ausetaria mau kiri meni sa lo ia la e fatalo fo mai mo le fionga ia fu ia vai lili nei tai au ia o te no ole o tatou o mai tu fai o tatou po kalami isi vaenga te fia sau noa iai Greg ai le fa mai na tapo kalami ni tai au pe re tu langa nai tu tau nai pe ai an ma fu te mai tatou ala leo o le seu male lope itai au aso tai tas ya wa fo ile tu ina atu ya o fam talanga i me lo tupu me ole atu tupu ma me sa tupu tono so tatou atu ni o samo wano fo malam la mai o tatou ai nga mai atu no mau ni pa ona ma futa mai ya tatou wala leo ya po tatou wala tatou mai ile tu ina atu ole au na ale ususeu male lope ya mo se avano em pa ona mo se malam la anga tili ya ini fesidi lo tofia malam la mai ya tatou ole a familia ma wa familia fo ya ala le au na mo pa matu na tu ya mo so tau nei ile fionga ya modio ya awasi no ko malam la mai ime lo tu tu so tatou tu ya ma tu no ma mau ia sa ole pe ole tulanga le awani ngalo ya te oe ia po kalame lava singa ile uli malino pe ia alto fine ya lili e te mafuta mai fo ia longo pueli ia fo ilo to pa ia malo to man ia ni musika fo fa ano fo file mu ai fo ia le ia mafo fango ne yaso a fe ngai ia tatou watu no mutu te mga luenga ia mpe fo ila to lo fa pena na mafuta mai ele nga tai lea e fe sina mau ne tu no pe tu pai o le atu Europa ia America ia pe o tu langa le ia fia e ave ma vai malima e tau tuaina fo ilo o to pa ia mo o to ma ai ia fa pena na ia fa mole atu ia o lo faanga ile pale mia maleau malu o tatou malo ia Malcolm Sina o leo ia o pe o tulanga ia o le whakalo pa muri a le o moli mai seu pepe ai ngai seu pepe o ia ai ngai e anko ia parimia parimia e kasi ni le amat ia ai para le como singa malo seu pepe e malo fo ni kai o to ko kalame ia o lo moli me na lo fanga ia la fiona al parimia ia maleau malu tatou malo ia marco oficina o leo kang wasu pepe free ya kang walo mo puor magic number free ya o le tulanga o le taiao ia o tulanga mana tatou po kalame fa ngasolo foi e mo moli tele atu mai le pulenga ia mala finga menga ia le ngate le tatou po kalame lu se mo lope e mo moli tele atu fa tai tele ia ila to uma o ainga wo e masani pa anga foi matanga nu uma Samoa papena na mafuta mai tatou po kalame ni taiao ia sa papena foi ona tuina mai sina famtalanga po komeni foi i lunga o tatou lai ia malo fa anga modi o latou ainga ia o wo foi mai masani Samoa ni ia pe o le ala le o tautua i ni taiao ia i o tatou wala usu mai ia mau tatou sau au ni tatou sau ni tute mga luenga i ni taiao fa manu ia chenele tua i nga luenga uma ia o lava singa ia o faiva fo o le mamalu man fa ia o tatou o tunu o lo walo tua i le ia aso ia fa pena o tuli lo ina i tatou uma e le alo fa maleanga le lei o le atua
ia le ngata ilea ia o tatu ainga ia tunu e ma so se tafa lava o neno langi o momo mai fasala launga ia ala usu se uma le lo pe nei tai au i fa manu ia le tua ia i tiu te mga luenga ia auto e au mai ia ba ia message mai skama o ia si le sunga ia Tamarise Kodio ta lo fa malo ta longo mai Brisbane Queensland ia Australia manu ia pokalami fa tai tele ia ai manu tele ina tiu te mga luenga o le nei aso ia mapena ona tulilo ina pe tatou ia au lofolo tatou tapa au sili langi ia tai atu so fua as matou ola ia i le pokalame o le tau fiafi manelo pe ia i le fiafi ana nei ia ai manu telina fa pe foi weise leo o papa ia pe sala foi la fa anga Samoa ia pe ia ona tuina foi tatou pokalame e matua tuina ia la foi nu le aina ai mangalo le ona vai ia ai fa manuia tele e fa manuia le tua ia tiu te maluenga o mo le aso ia ai tatou toi feloa i le fiana nei ia nga tai le tatou pokalame i le usu seu mo le lope i le tai au fa manuia le tua le aso to fa soifua But bang bang bang, you already know. Bad for the music. Dandy boy, Bomber Clyde Road boy. Let's go. But bang bang, but bang bang bang. Walk the seki. Kakuwa seki seki. Walk level seki. So le pa seki seki. Walk the seki. Kakuwa seki seki. Walk level seki. So le pa seki seki. Música como que hamo, muy ay lo king over, ay con le manging over, como yo uluma, take my low body, pero se su calasi, yo soy de tapi tapi, se tunga de nate. You are the one for me, huh? We can never be apart. If you love tunga me like your style, you run me, I lay on me, so say bada, make me say, what you never say, makuwa seki seki, what you never say, so le pa seki seki. Walk the seki, makuwa seki seki. Walk the level seki, so le pa seki seki. Walk the seki, makuwa seki seki. Walk the level seki, so le pa seki seki. Hula makalule ulume inside the side that way. Throw it up, whoa, bring it right here, shawty now, let it go. Get it on the floor, get it on the floor. You don't wanna dance, then your ass gotta go. Danger boy, you already know, hit him with the flow. 1, 2, oh low, there you go, that's so silly. Lo como seki seki, lo como seki seki. Ai se popole le seki ya ufika wanga o se vale le fila kuya melika I o. Ai se popole le seki ya ufika wanga o se vale le fila kuya melika I o. Walk the seki, makuwa seki seki. Walk the level seki, so le pa seki seki. Walk the seki, makuwa seki seki. Walk the level seki, so le pa seki seki. Walk the level seki, makuwa seki seki. Walk the level seki, so le pa seki seki. You are the one for me, huh? We can never be apart. If you love tunga me like your style, you run the alley, you me so say bada, make me say. La 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 la, di da di da. La 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 la, di da di da. La 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 la, la 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 di da. La 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 la, di da di da. La 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 la, di da di da. La 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 la, la 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 di da. Walk the level seki, makuwa seki seki. Walk the level seki, so le pa seki seki. Walk the level seki, makuwa seki seki. Walk the level seki.
meine Bäche, na, 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 na. My baby. Uso meine Bäche, na. Uso meine Bäche, na. Uso meine Bäche, na, 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 na. Payak na kalaawa, uso susu ese maledala. Ko foi manama kang oleolanga, sukale malanga, usla se kala. Iso laki nga fasike show brother. Kung sa umakapalay sa wanga sala. All for my day was made a finger to them haters. Steady making moves with mouse. Now the gangers wanna holla. You can burn your mouth so they cheap like how color. Trying to be what I'm destined to be, so keep your feelings don't matter. I am the king, Hakuna Matata. Maybe you are the ones, Viva.